Produkcija Batiskov i Mita Miš Production vam predstavljaju upali smo u frekvenciju. Ovo je piratski radio. Radio Hidrant. Radio koji poliva. Poštovani slušalci, od ovog momenta ste saučesnici u ovoj sramnoj radnji parazitskog emitovanja programa Hidrant radija na tuđim frekvencijama. Za ovo krivično delo je određena kazna zatvora do 3 meseca za nas koji program emitujemo i višegodišnje utamničenje, odnosno robija za svakog slušalca kojeg specijalizovane službe uhvate da na bilo koji način učestvuje ili sluša program. S obzirom da su kazne za nas niske, a one koje su propisane za vas, nas se ne tiču, počinjemo sa emitovanjem. Da čujemo vesti dana. Dnevnik. Vesti koje su obeležile današnji dan. Đuro Kudelja, rođen 1929. godine sa prebivalištem u Novom Sadu, sinoć oko 22 sata napao je dobroćudnog vlasnika kafane Ravnica, koja se nalazi 2 kuće od naše tajne radio stanice, nanevši mu teške telesne povrede uz rasklimatan jedini zub koji ima u vilici. Rasprava je počela nakon ispijenih nekoliko litara mirisnog travinca, kada je Đuro K. fizički nasrnuo na vlasnika kafane, poručivši mu da se vrati u Somborsku ulicu iz koje je došao. Ovo je drugi incident na nacionalnoj osnovi koji se desio u zadnje 2 godine na ovom mestu. Povodom ovog događaja načelnik policijske stanice u Ravaničkoj ulici izjavio je pred mnogobrojnim novinarima. Vala, dosta je bilo prepucavanja. Vreme je da zakorenito sasjecanje ekstremista i provokatora. U tom cilju odlučili smo da uvedemo posebne palice kojima bi premaćivanje ovakvih elemenata bilo efikasnije. Ove genijalne palce su, ako moram iskoristiti vaše novinarsko prisustvo i prisustvo etera, to one su moj izum. Naime, oko vrha svake obmotane, ove palice obmotana je bodljikava žica što pospešuje prijanjanje iste uz telo izgrednika. Trenutno vršimo obuku policajaca koja se sastoji u pravilnom hvatanju palce. Dakle, obučavamo ih da palcu hvataju s one strane gdje nije bodljikava žica. Broj povreda sveli smo na minimum. Inače, povreda policajaca. Jakov Sendvić iz Banatskog Suvog Dola juče ima mnogo razloga za slavlje. Naime, njegovo 4-godišnja krmača Helga oprasila je 7 prasića. Tim srećnim povodom ekipa radija koju poliva prisustvovala je veselju koje je Jakov organizovao u sopstvene kući odmah nakon čina rođenja. Ovo je piratski radio. Radio Hidrant, radio koji poliva. Evo, poštovani slušalci Hidrant radija, stigli smo u kuću Jakova Sendvića, gde će nam ljubazni domaćin objasniti kako se to desilo. Koliko ste vi, gospodine Sendvić, dobili malih prasića? Kad se vaša krmača oprasila? Moja krmača se oprasila 11 sinoćke i pre 6 meseci još je 11 i znači to aproksimativno imam jedno 10 prasića od kojih 4 prasita baš nisu bila najzdravija i tako. Sad je 4 komada sam dobio sada. Dobro, gospodine Sendvić, a kažete mi, je li to redovno to prašenje kod vas u domaćinstvu? Koliko imate uopšte svinja i koliko se puta one prase godišnje? Pa prašimo redovno ja te svinje, tu nemate vi nikakve brige. Znači tu je utjecaj ljudskog faktora veoma veliki. Znači ja tu uđem ponekad vidim malo da klecnu, ja onda uvatim pa prašim
Čekajte, Stanite, molim vas, nisam vas pitao da li ih prašite protiv buva, nego da li se one prase. Ni ja ne govorim protiv buva, ja govorim o prašenju, znate, ono momačko prašenje. Čekajte, vi mene pitate za prasenje. Čekajte, sad našim slušalcima nije jasno šta se tu dešava u tim oborima, pobogu čoveče. Izađite, molim se, iz moje kuće. Poštovani slušalci, očigledno je došlo do nerazumevanja. Izgleda da gospodinu Sendviću je potrebna pomoć i to ozbiljna lekarska pomoć psihologa, neuropsihijatra i... Opane, uoči! Ovo je Piratski radio. Radio Hidrant, radio koji poliva. Proizvodi Mitamiš Production.